sama kwa babiem megiri se babia obi a ho eye ere so adwada asa ba beto yembiem asem yi dika bre ena asoin bide de akwasi ensiamwe ya pena o ma hene kwabra sante ena badwafo etena se ede mpensempensemu dwumadie atoaso megiri se babia obi a ehye na otwe mu ya hyase di nkomo de fa amanfo a eye adwuma wontwea to emaga na aban. Yes, if ma rezi argument etu okra etwe hu ni aban ne ye eno ho. But emra ne hye ye kete se adwuma bia ye bia emfasode e woso no yentwea ho kakra fa maga na aban. Na ofa nyam puntuo emfa ma yen. Na otwe mu kire companies bi yo mo de Ghana abaika ya enye kaketwa e kapu brudo ya ban soka ne mu a ebetimi aboa ma Ghana sikasem awie peyo muntua ti na okọ public accounts committee a ya twe amanfo gina mu saa ya twe nkrofo ewura mu saa because of ekaya omode ntia ansana pa be koso ma menka sa richoko eno an ye numo stre wada ohia bi na aboa mo watimi agina na so anopai wagina na so anopai na ehyew aba oni padwem na watimi anya hoden de ayi wadwuma toto mesi oye akase koko ne de aye koko so bi oni koko bia no sem ne bie na adwemu kwada ne kosko ahunu mi wo monnom penu so ko adwuma won so ye bi enye kama ena me ma companies mienu yo mo sote Ghana banka enye kaketwa na bia me kan ma body ewura GRA4 atena ye samu na Ghana mamra ma mutumi se monjeje abanto emfama aban ne fanya mpontunyuma companies too patcho quickly ma report no mam report na sie mam show report bi fan kiro companies too yo muntua to emfama aban yedi kan St. Peter's Mission School. St. Peter's Mission School. Account state diagram. Account 1,085,064.21 Ghana cedis. I'm calling my idea kakra. Let's hear my ye. As of ena mi baba jina no machia account 929,220. St. Peter's Mission School. Aka 155,844.21 Ghana cedis. St. Peter's Mission School. Yomu NGI. Na unim yawra wom. Sa school yi kwasra se GR mo mre kakra. No fa metua eto yomu de aban. Ebre ne mo no atwam. Still, amunchia. Still, amunchia. Because Ghana yomudia. Ghana, St. Peter's Mission School, penny dia. Et in your pay and on the Ghana Basica, ebeye. Obia canary, Obia nyanere, because GR Yobakwa Discano at Siatrane Toso and what to the Asem. Ye twa warrior second one Royal Nick Hotel Limited. Royal Nick Hotel Limited. Omo tema. Peno dan ye friend ma talata. Nikunu ene ora abiam danso. Ona Ghana link ene dia. In fact hotel na kasa cry openi abiam danso Ghana link papa ne dia. Ekaya omudi ya tax ometua de ama aban. Eye 4,458,283.72 Ghana cedis. Royal Nick Hotel. Yeah, what tema? Area Chasam no Kaso ometua 348,076.66 Ghana cedis. Aka 4 million Ghana cedis wechire. Nipa bako dmeko bako.
Ejbeko baako e kaya odi Ghana ban 4.1 million Ghana cedis. Kane sika no 41 billion. 41 billion and a Royal Nick Hotel at the Ghana ban. Si papa na Ghana link ene diano. Ni hotel enie 41 billion 41 billion. Me sinia na ye say. Ena ne yakukuru GRA officials akwatena Kumasi Central Market. Yakukuru GRA officials akwatena Makola. Say ye ma Elton tomatoes 25 Ghana cedis no. Omta yan tire enfanto ne yenye ne honom a. One company the Ghana banker 41 billion. Ya tira say ye din enye obi asem. One company baako say. Etimi atena aban eto so to the tune of 41 billion. Enye obi asem. Bema me na waton tomatoes, waton beko, waton jene, waton akakaduro. 5 ni 10 Ghana cedis no. Yeri GRA penny akwatena ne nchen. Se ma me ne ton tomatoes 2 cedis a GRA penny no entrentowo ne ntine tax. 41 billion. Bianca Asem. Since 2021. Since 2021. Maybe I make my James say, the we are here who say on mine. The we are here ma adibia to a man 14 just say Ghana de unisika wunye ni pano. Yen hwe ne yo. Opani amishadai wonu mpanifo amote GRA atena ye dia na mo ye. Etimo tena say hwa mankrofo afa ban sika di say. Opani 41 billion e betimi o Ghana. 41 billion. When you bet me, you're my mu. And then so a crumb and numpukra edding. Suku Dayan Quada a team. A sort to two, Sukudani air Dreguan is 41 billion. Open a mission that wouldn't never to Yamagana. And Ora a biam, Nene Croft for a tissue. Because a beer obinya come off for me, baby. But yama amena wote makola, yama amena wote kejetia, woni kama for, woni bua for. Eye be bua gunu se won tria ne to 3 Ghana cedis ti, ye be che kwabrane akotran se won tria 3 Ghana cedis ade na oton. Kwabrane de ka 41 billion. Abi shara no nkoje. Adey. But see one day. The way I hear so precious one na any bio emem no. One day o me vomit. One day, they will vomit on us. Anyone be a time, anyone be a bufu, anyone be out of ho. Okasa makola ni na dika 41 billion. I can shop yan tumu. See ma mi a wote Kumasi kejetia. And na dika 41 billion. I can shop yan tumu. Because I don't swap biam. Ghana link. To a link ne ho. Ye ka enye ye be jana mana kosa am first nyame ado wo kire ba ko me bie so achoko yem kra be so achen sei wo kina 41 billion yesu obi de ka 150 billion eto 150 billion tax edini akwasinsia o man kwam na sante na pam for etna sei e de pese mu ato so kira no pa e be se de ehia background